Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Hi ndlela yaleyo amukela eka Dilolostro YouTube channel. Studio xa Mr Post siku liyeza Ndlovu xa ka Ngove se xi herini. Eka siku ra namuntlha nga siku ra 16 Nhlangula lembe ra 2022 va fiki va vekela xinepe xa studio xa vona eka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha va nga tlhela va fika va tsala leswaku swilo yeve. Se vona un'wanyana wa muchayi a ti kombelela ku va a joina ntlawa wa Mr Post ku va a va pfuneta hi ku chaya swichayachayani. Muhumelerisi loyi na yena a tivekaka swinene ku nga Salani the producer u kombela Mr Post leswaku u lava ku joina Mpanyasi ku va ta tirha swin'we eka album ya Mr Post. Tanihi ku u vula leswaku hi N'wendzamhala u ta va a ri kaya, leswi vulaka leswaku a nga kota ku va a ya tirhisana na Mpanyasi ku va humelerisa vunanga bya Mr Post. Xana n'wina mi ri yini mhaka leyiwani ke? Ma xi vona studio ku se xi herini xo yimela ntsena leswaku ku tselekiwa ti-hit kumbe tinjamba. Naswona a va tshembisi leswaku studio lexiwani xi ta va xi heli hi siku ra 10 Nhlangula, kambe hikokwalaho ka swin'wana na swin'wanyana xi kumeke xi va xi ngeza xi hela, kambe sweswi mahungu ya kahle ku se studio xi herini. Naswona i studio xa kahle, hi ta va hi langutele ku va hi twa tinjamba leti nga ta humesiwa le ka Ngove eka lembe ra 2022 tanihiloko hi December va tshembisi leswaku va lava ku humesa album. Leswi swi vulaka leswaku risimu 1 million na lera ra ku vulavula hi Mugulugudu ti ta va ti karhi ti kandziyisiwa kona ka studio xexiwani ku ya hi laha va nga tshembisa ha kona. Leswi hela ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini.